Burek je samo čoko višnja, bijelo voda i mleveni kamen. Mesi pa tuci 10 minuta kao bosanac ukućane. Jegri protiv porodičnog nasilja. Razreži u 4 jufke i ostavi da bleji 2 čuke. To si rimuje. Za malinu ukuvaj višnju i šećer dok ne bude plakala za Čegevarom. Kapiraš, kao komunizam, kao crveno, kao zvezda. Prohladi, ubaci vrhnje, umešaj. Ovo je čokolada iz Dubaja, a brown je kao starlete koje tamo odu, ali makar ukusna. Sad ide slaganje i nema zezanja. 4 jufke, svaku razviješ baš tanko. Skineš krajeve, pakuješ u pismo. Prvu spakovanu ostaviš sa strane. Drugu razviješ, staviš pismo, pa onda sos. I to ponoviš još 2 puta. Dakle, uvek pismo popuni. I spremi se da potrošiš dovoljno ulja da Ameri napadnu. Bio mi je prvi burek bušan kao Tupac Shakur, a posle pečenja je izgledao tako. Ipak ukus mu je bio top, iako ja najviše volim sa sirom. A sa čim ti voliš burek?